May hapon, kabantay ba mo sa misa? Kanang moabot na gani ta sa part nga magampo na ta sa Our Father, mauni ang instruction. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say. Sa Bisaya pa, mangahas. Mga igsuon nga nung mangahas man ta. Kay abi ninyo, kung tinud-on lang yun, actually, it takes a lot of courage ay ta makaingon, Our Father. Because we are talking to God nga walay sala. Anyat kita, hugaw ta sa sala. Dili ta ngayan, gahi tag ulo. Maunang mangahas, that's the first meaning. Tagaan ta mo og history gamay. Abi ninyo sa kasaysayan sa atong simbahan sa una, ang bunyag kay adult baptism, kanang mga dagko na, so mature na ang utok. Abi ninyo, dugay kaayo ang proseso before mabunyagan. Pila ka bulan, magtuon, mamalandong, maghinulsol, dugay ug lisod kaayo ang proseso. Pag-abot na sa bunyag, pag-abot na sa part nga magampo na sila sa amahan namo, musulod na sila sa simbahan, ug diha sa bakba sa simbahan nila ilitok ang amahan namo. Abi ninyo, manghilak diha sila. Kaya nga naman, finally, human sa tanan namong paghinulsol, pag-antos, matawag na gyud ka namo nga among amahan o Dios. See? Mga igsuon, diha nato makita. Pero, karon, ngano man nga si Kristo sa iyang pagtudlo sa maong prayer, nganong gisugdan man gyud niya, Our Father. Kay aron ipabati nga di puta dapat gyud mahadlok. Tungod kay ipabati dapat nato sa atong kaugalingon nga kita anak ug ang Dios ang atong amahan. Nga bisan unsa pa kagahi sa atong ulo, kabaluta nga pasayloon gihapon ta ug higugmaon gihapon ta. We dare to say. The second meaning is, kay dapat confident ta nga bisan unsa kagahi sa akong ulo, pasayloon ug higugmaon gihapon ko sa Dios. And that is the truth. Dili na fake news, ha? Okay? God bless. And don't forget to pray the Our Father from the heart.